guru mulia guru kalasahan ولنا رويدك الشيخ عبد الناصر عبد الرحمن وليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yarinaisab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud namo naisab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masih-masih kita niwa pengajian bunga sin pag-iman. Ada punin ayat pengajian yatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat suratul A'raf. Ayat hikawalu pa ayat hikasiyam. Mga kakasin sin Allah subhanahu wa ta'ala sa barang sin abutan sin suara ini. In Tuhan tani Rabbul Alamin.
maka si iwan malasa siya haipon niya. Tanda niya. Dahil nga tikmil panagnaan sambil pamaghinapusan, nagpara siya Nabi Iban Rasul. Insababat supaya mabutas. Palsugpatan antara sinipon iwan tagipon. Harwa kahalan. Akahalan masanyang makusog palsugpatan patuhan. Sabab aun kakuyakan. Akalan hikarwa. Kahalan kasusahan atau karukaan. Di da sila ramikyan mabutas dengan palsugpatan antara sinipon iwan tagipon. Mainta sila yadturi mabutas harwa kahalan. Sabab kalna yaunda sila halawm singkuta iwan pamalihala. Mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto mga anak po, pasingurun kita niyo ha mga bariman usog. Iwan bariman babae, hatiap-tiap masya, kanabihan nila. Aula-aula na hamasa hinapusan. Kahinapusan nabi, iwan kahinapusan umat. Amuna injunjungan alaih salatu wassalam iwan sin umat niya. Timagna Makkatul Mukarrama iwan Madinatul Munawwara himaplag pakatan alam. Mga anak po, ay hurantan yung palman sin Allah Ta'ala ayat ini. Amin pamaugbog simbar iman usog iwan bar iman babay. Aula-aula na suway pakusugun hajaman iwan masanatuin. Wal wajnu yawma idin haq. Ipatuntong iwan ipaparat saya kato tanyusin Allah Ta'ala. Mig kita niyo ring hadunya, humarap kita niyo padlaw akhirat. Inyadto mabunnal. Wayroon ng himuting hadto. Piyag kahakaran sintao katantan, intao mapatay. Mig sila, ring abay nila, ring akante nila, ring masanyang, harap palawm singkubon. Patumtum kato tanyo nadlaw akiran. Tumagna halawman simpakubulan sintiap-tiap siularan den kato tanyo. Mabunna limbeta sin Allah Ta'ala. Ang pembeta sinta uwayroon bunal. Bangaon na bunal, palman na sintuhan, iwan hadis na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pamaugbog nila. Bang bukon, uwayroon bunal. Wal wajnu yawma idin haq. In pagtimbang iwan pagbista mabunal. Paman sakulat mawajinu pahuwa paulaika humul muflihun. Mga anak po, mabunalin pagtimbang.
Naunin timbangon. Muna-muna pag-iman. Innal ladzina amanu in timbangon amuna in pag-iman rukun iman uno. Uno pa yung timbangon. Amanu wa amilu salihat iwan tapil sin iman amunen hinang. Ipapahinang kato tanin sin Allah Ta'ala. Mabugat ito. Mabugat at timbangan in pag-iman. Mabugat ikaruha timbangan in hinang ipapahinang sin Allah Ta'ala. Parman sin Allah Ta'ala, hisiyu-siyu, usog na ka, babae na ka, Arab na ka, wukon na ka Arab, miugat. May ta miugat, iarad nila yung salaka na pag-iman, iarad nila yung salaka na pag-amal pahinang marayaw. Paman sakulat mawajino, paulaika humul muflihun. Sila na ni mga tao, anugharaan sintuhan, paruntungan hakabuhi, aula-aula na, tutungbasan sa rayaw-rayaw hadlaw kana. Mga anak po, magkarunahan kita niyo, biya sinamal nila yan. Ayaw kita niyo mag-suicide hasuara. Inagina to, na maulong dawentuhan, baya-baya niya na. Hu'unin Allahu Ta'ala Ghafurur Rahim. Ay mo isab kalupahi, Syadidul Iqab. Bang siya baying ulungon, baying astulun daysab. Muyad to, mga anak po. Faulaika humul muflihun. Kaya nga sabab yan. In baugbog sin bariman usug iwan bariman babae. Hamakkatul mukarrama. Iwan hamadinatul munawwara. Iwan hakuliling niya yaon. Sambil si maplag na pakatan hula. Pakatan alam. Al-imanu bikulli ma qala Allahu fi kitabi wa ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisi. Biarat saya nila inadlaw susungon. Lamu darukun iman unum bialgaan nila in rukun iman unum aula-aula na hialgaan nila in iman hadlaw kana. Kakahaupuan, hiyahagad nila imparman sintuhan. Yamalan nila, piagangautaan nila. Iwan yamalan nila, inhiatud maun kanila, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Mimma sayakunu ba'dal maut. Aula-aula na, amoy maawon po asing kamatay. Uno yan tuan, number 1. Pilkab, halawm kubul. Para kala dakulain halawm kubul. Sakali para kala dakulain hagwa sing kubul. Nag-iitong simbilangan. Na uno'y parakala dumagpakhata ukiwon. As-sual, pangasubuhan na siya. Sualul malakain, pangasubuhan siya sindua malaikat. Uno ni pangasubukan niya, to. Wala yaan silang sintuhana, wala yaan silang simanu siya hakamuhi, dito na mag-ansil hakamatay, hibay ta sinta wata.
Ang paimbar iman, yaan silan nila kauhaan tagupat kadam. Amo natin hialop nila patuhan, kauhaan tagupat kadam, sindumiwan sinadlaw. Unin to pangasubuyan halom singkubon. Sisintuhan mo. Nawang mo biya, kita-kitaon maluhay. Allah. Di kautuan makalapal Allah. Bang bukun kurik in pag-iman mo harukun iman unum. Uya kati ni maluhay hilapal. Nahihiluhi kalapal. Way nahihiluhi kalapal. Sa hadlaw susungon. Di makalapal bang bukun kugdan in pag-iman niya pa Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, in karunahan naman sa nato ini, kumugdan in pag-iman. Nakaagad in pag-iman na to, pakaniya, hasalakan, biyay ta sintuhan, dahil nga panagnaan sambil pahinapusan. Sa kaligyan gaan sintao. Pangadji, mababa salong namin biyan, mababa kuno. Hikaru ay pangasubuhalong singkubo. Hisiyo in piyagnabihan mo. Sinabi mo, di kau makalapalin nabi ko, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in rasul ko, hi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bang wala mo iharad in piyasampay maun kayo. Huun bang hindi kalapal na to, bukon na rin. Bukon yung mga subukay mo, iban mo mano siya. In mga subukato tanyo dugayin. In mga subu malaikan, in pangasubuhan mano siya. Inhantara nila yan, al-amru yawma idin lillah. Pakaradyaan na sintuhan. Sadya, way nalamod sinisiw-siw. Ini katoy pangasuwalom singkubon. Agama, unin agama piyag-agamahan mo. Di ikaw makabaytay na agama ko, agama Islam. Bang wala mo iyaga din sa lakan. Bang mo wala iamalan inaamalan hinang. Bang mo wala tiyangkisan inipatangkisan hinang. Amo yan mga anak ka po. Wal wajnu yawma idinil haq. In pagtimbang hadlaw susungon. Paman sakulat mawajinuhu pahuwa fi isyatin radiyah. Siyu-siyuin miyugat. Purikin pag-iman niya. Purikin panawhid niya. Purikin amal niya. Radiyah. Halawm kuyag siya. Kakalituan impyuhong sintaw kukuyagan niya dunya. Pakuyagan niyo ba kulong niya ang pamaigin high blood ko. Nakuyag uno. Napakitaon na sin, ayarilaw na sin, kuyag na kao, pagpauli na kao. Kaya ba na, napakitaon na kawasa, nalaw nayari ng kawasa, pagpauli na kao. Kaya ba na, mga badyo, nayari na yung badyo, favorite mo, pagpauli na kao. Mga anak ka po. Magkarunahan inatay na to, kuyag. Amoy kuyag wala kita si mata sa piarat saya sinjantong. Fahuwa fi aisyatin radiyah. Yukuyagan in malaikat mga subukay mo. Yukuyagan in pangasubuhan. Yukuyagan din nagdaa. Saan yung mga tuan?
Amo yan impapasinguran ka to taniw amal di hayatin. Paulaika humul muflihun. Sila na ni mga tao di magkaloy-roy ng marayaw. Sa lugi sila ng mangi. Mayta, di sila lumamuday ng mangi. Untong sadya inhay ng pamarayaw. Hihinang nila yung pardo, ang kabayaan sintuhan. Hihinang nila yung sunnat, ang kabayaan sintuhan. Hihinang nila yung sabar, ang kabayaan sin Allah Ta'ala. Haatulan kabayaan. Sin mahasut si mahatinggi, haparman niya. Iban hahadis sin junjungan. Alayhi salatu wassalam. Amad to mga anak po, induma to halawang singkubo. Giyaan-gaan sintaw hamasa na to yun. Imbar iman dirihilan nila halga. Uno pa yung jumat halawang singkuburo. Ajabung wa naim. Awon pagsiksa halawang singkuburo. Iban awon pagdihil nikmat. Murahan makalamod kita niuring ang mga karihilan nikmat. Magpatilibon kita niuring ang mga tao. Wal iyadu billah. Dagpakan sila sin mulka. Iban siksa sin Allah Ta'ala. Panagnaan halawang singkuburo. Yadto mga anak po. Ikaruha unoy jumat halawang singkuburo. Amin mabaya kita ni bandi, dumagpak kita ni maun. Al-hisab. Pag-asu. Pangasubuhan na kita niyo simbaran na to. Pangasubuhan na kita niyo sin pangatud na to. Pangasubuhan na kita niyo sin akal na to. Pangasubuhan na kita niyo sin nikmat yan ugara kato taniyo. Uno, kiuyaganda kakao, sintupungan, tiupung kay mo sintuhan. Alam mo, napakay mura ka, kabayaan sintuhan, at tawapya kay mo nagmanja. Anak po, uuhon na pinatay na to. Pangasubuhan kita niyo sin Allah Ta'ala. Dahil nga mga ipangasubukato tanyo ni matsalago-lago, ni'matul iman. Yarahan na mo kami na Nabi Iwan Rasul, ni'mat pag-iman, iagad niura, ang pakamuri mahalubilo. Sababang way na pag-iman sintao, way na amal sintao, inbanta niya mata niya, inbanta niya simud niya, inbanta niya baran niya. Nakali kalasahan na sintaw banta niya. Maita niya na hinang banta. Wala naroon kanya ni'matul imani wal amal. Wala naroon kanya ni'mat pag-iman niwan ni'mat makadasara sintuhan. Uno na. Ta'mal absar. Nabutana inatay niya. Nabuta na inatay niya, wala nabuta mata niya. La ta'mal absar, walakin ta'mal kulub allati fis sudur. Mata niya, bang kumangi, kisuhon, bang man siya makaatod. Wala nabutay mata niya, sa nabutay natay niya. Apabila nabutay natay niya marayaw butara hadlaw susungo ni natay niya. Mga anak po. Allahu la ilaha illahu. Allahu Ta'ala intunggal pagtag-ipunan.
la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Ibu, kakausan sintuhan punon kita ni. Di kahunitan Tuhanin kita niyo kahunitan. Wayroon sifat sintuhan hunit. Iza arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Punon kita niyo hadlaw susungon. Ay ikaw magduwa-ruwa, ay ikaw maghawal-hawal, impagpunyan, pangasubuhan ka. Pagsadya ito. Ito mga anak ka. Kaya nga sabab yan. In mga bariman hama sa sinabi, al-ihtimamu syadid. Bitadkir bil yawmil akhirah. Dihilan nila halga. Sindumi bang sinadlaw. In pagtumtum. Sinmig kaw ring hadong niya. Humarap kaw padlaw ka na. Yawn hakuwul nagtataka din tao. Maita nila dihinan halga. Maita mahalga kanila. Very important kanila. Mabuga sila hikaisa. Nisyanul ibadatala. Hangkan nila rihilan halga. In pamarat sa hadlaw susungon. Mabuga sila malupari makapag-ibada. Masana to ini nalupa sa inin tao. Maluhay mag-ibadat sa may takyahunitan ng tao. Inhunit si magmaksiyat. Sa may tahinangon sin tao. Nisyanul ibadatilah. Pagmansin Allah Ta'ala hadisul Quds. Ya ibna Adam. Ya kau anak po Adam. Khalaqtuka wa ataituka wa rajattuka. Ay mo kalupahi, ako'y nagpapanjari kay mo. Ako'y nagdihil kay mo. Kinuno-uno kagunahan mo. Ako'y nagdihil kay mo. Dihilihal ga imbaran mo. Ingkabaw, way na nagpinda, kabaw ra siya, bukunda siya sapi. Bukunda siya kura, na intaw bihon tuwan, nagpinda na, bukunda pala ngay taon kaibanan. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Lahum ayunun la yubsiruna biha. Dihilan sila sintuhan akal, wala piya kay pamarayo. In maya, iban sinuak, nagkukuyag na sila simpaglasarihil kanila sintuhan. Kaputi ka sintao, apabila rin makadakabayaan sintuhan. Di sila makaigalawang kalingukan. May tayag to. Wala sila nagrida hakabayaan sintuhan. Nagrida sila, hakita nila, hapikilan nila, hakyan na naman nila. Imbar iman, nagrida sila hakabayaan sintuhan. Ada murapla. Mabuga sila malupa. Iban mabuga sila magpahil-pahil. Imasa na to ini, hindi matong naglupa-lupa. Nagpahil-pahil. Imbar iman. Way kanila pang lupa-lupa. Way kanila pamahil-pahil. Ini karwa. Ada muttakasul. Way kanila lisuan. Umasubo pa hamasasin Nabi ya Rasulullah.
Pag ubusin amal na to, inunupin amalan na to. Impihaon ng kabayaan way na amal. Secret na siksin secret. Amot ting kabayaan sintaw. Secret na sin secret. Intapuk ti matapuk ti atapuk. Kanyo mga anak po. Na. Mabuka sila malupa. Mabuka sila mapahil-pahil. Mabuka sila lisuan. Lisuan tuan ni Manu siya masanatoy niya kabayaan sin Tuhan. Tibutan sila hakabayaan nila. Hakabayaan sin napso nila. Hakabayaan sin kita nila. Ini katu. Ang kanila rihilan halga. Ang kanila rihilan important ha. Atay nila, hakabuhi nila. In pamarat say hadlaw susungon. Hubbu mataid dunya kalil. Sababin iwan nila riya dunya, 5 sana hakarayawan dunya. Kadtuon na kitaon, kadtuon na pasyawlawon, kadtuon na kaing kabayaan sin Tuhan di kadtuon. Yung pagpunpun kabayaan sin Tuhan di magpunpun. Yung pagpunpun kabayaan sin tao, hindi tunin taon pa, magbalong, magbaba. Mata dunya kalil. In karayawan dia dunya tiyo. Dahil nasabab diyan papagsawsawhon. In awon parihilanin way. In mataod pajukupunin tiyo. Hindi ayaw pari kanya in kanyara. Misan imbukon kanyara. Pasalansin hubbud dunya. Wanisyanul akhirah. 5 sana sila hadunya, kaya lupahan nila na inadlaw akhirat. Ini kaupat, ang kandihilan halga si mga bariman. Hiutugan nila in amal, in pag-iman sa bunal, ang pamugat at timbangan, hubbot takasur. Sabab 5 sa 9 tao, magpatauran. Bukon magpatauran sa bahayang sunat. Bukon magpatauran sa rakka. Bukon magpatauran pagtulong tabang. Unong magpatauran. Alhaakumut takasur hatta zultumul makabir. Magpatauran sin. Magpatauran badyo. Magpatauran kabayaan sin napso, magpatauran kabayaan sin syahwat. Bukon magpatauran sin kabayaan sin Tuhan. Hindi dain Tuhan magguna karayawan. Kaniya raing karayawan katanta. Habang mayan magad siya, hasalakan kabayaan. Sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak ka po, masakitan yung hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari nato payad tumabas siya, inlawan sin ayat. Wa man khaffat mawazinu, hisiusin tao. Gumaan in pamarayaw, mugat in pamangi. Uinaunin mabugatin ang mangi. Amo na yung pagsirik. Amo na yung pagpupur. Amo na yung paglaog. Amo na yung pagyanyaya. Ing katantan niya to. Mabugat in pamangi. Apabila miugat in pamangi, faulaika alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim. Sila na ninalugwi imbaran nila. Iwan sin family nila.
Iwan sinhalong singkauman nila. Sabab mataod-tao simingod hamangi. In pamaraya uli suanin tao. Magpi siya ayad tulong na singuran. Kuwi ang kaadat kami. Hang kalupa kami. Hang ka-style kami. Sinimpapasinguran sin Allah Ta'ala bang tao hinabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mo singuran pagnabi niya, sa singurin pag-ibadat niya, singurin adat niya, singuri ingkatan, yaon kabayaan sintuhan kaniya. Sa kalituan, mayroon si Mingod. Isiyunan si Mingod, amura imbar iman usug ibambar iman barai. Na, mga sila, miyugat ininang mangi, sabab timaudin pagsiri, timaudin pagkupur, timaudin paganyanya, miyugat at timbangan, paula ikalladina khasiru ampusahum. Sila na ni mga tao, naglaog simbaran, kalugian, pabaran nila, iwan pa ahli nila, bima kanu bi ayatina yadlimun. Sabab, ingkaunan nila, tungod pa ayat sintuhan, tungod pa beta sintuhan, tungod pa sara sintuhan, anyaya sila, ri sila makad. Mga anak ka po, ang beta sin nabi dua. Unin dua yan. Yubghiduhumullah wa yuhibbuhumullah. Aung kalasahan sintuhan, yari hagumi, mara sambil padlaw akhirat. Aun kaastulan sintuhan yari hagumi, mara sambil padlaw akhirat. Salasatun yuhibbuhumullah. Kalasahan sintuhan. Isyu yan Tuhan. Nasa api ibadatillah. Timulig siya nagtagipon ka Tuhan. Usugiwan barai, kalasahan siya. May simulig siya nagibadat pa Tuhan. Simulig siya kabayaan sin Tuhan. Bukon siya simulig kabayaan niya ama niya kainak niya. Bukon siya simulig napso niya. Simulig siya nagtaat pa Tuhan. Iwan nagibadat pa Allah Ta'ala. Hikaruay, siyang kalasahan sin Tuhan. Al-Karim, amin tao mareho kasuddahan. Panusin tao mangi kasuddahan na masana to ini. Intaw mareho kasuddahan, masuok siya pa Tuhan. Masuok siya pa sulga. Malasa kanin tao. Misan siya rin anon malasa ako kay mo. Hakuti ka tao marayaw siya. Kalasahan siya sinallahu ta'ala. Bang lumasa na Tuhan. Palasawang sintuhan ng kata. Ini katu kalasahan sintuhan al-mutawadi. Amin tao bukong takabur. Ibanu sin takabur ang masana to ini. Amuray bukong takabur bariman usog. Ibang bariman babae. Nahising kaastulan sintuhan. Turay sa bintaon. In umbul hambu kaastulan sintuhan usog. Bang masabot na usog, daning babae. Hisyu yan. Shaykhun janin. Usog. Mangjijina. Sababing sa lagu-lagu do sa dunya ini amunin prakalat jina. May tayad tumukulong mo bago. Sabab, day nga kawata niya, day nga kasuwol niya, sambil lima at siya, sambil siya sung na maglian, liboy ra siya. Hinda siyo yan, hinda Yahudi wan Nasara. Piriglo ang simingod mga tao malamay pag-iman nila. Inbar iman di, may sapuhan nila yung daghal nila, may sapuhan nila yung jantong nila, may palanoon nila, in malumi, in asal malumi na malayaw, magduruhunin dayaw. Kaastulan niya do sin Allah Ta'ala.
Ay nga sabab yan, wala takrabud zina. Ay kamu tuod sumuok. Usog iban babae. In Yahudi ban Nasara, amo na inusahan nila mauntong. Di ko mabaya mamibadyo. Hapasalan siling kat si Magdarakang naminakaw. Kayan tuan. Ini karwa kaastulan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Al-bakhil. Amo na yung mga tao kuripot. Tinanong mo, sini kapag sarak ka ko ini. Magsarak ka sindayahan. Sa pagsarak ka kaurwa. Pagsarak ka kauyong katawa. Pagsarak ka kawayaan sinallahu ta'ala. Panghindua akaw pabaran mo. Panghindua akaw papagkay. Ini katu. Amo na yung mga tao takabot. Into na sabot yadto, mangjijina, ini kaupuripod, iwan si mga tao, takabon, kaastulan sila to sinallahu ta'ala. Murah-murahan, mga anak kapo, kapuhan na to yung daghal na to, maun kita niyo, pabiyayta sintuhan, kakitab niya, maun kita niyo, pabiyayta sin nabi, hadis niya, amo yatim pag-agaran na to. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi. Tubtob na rin to. Salam doa na mo, ang mga anak kapo, yan ha, tiranan. Uuhon na to, inyasad na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Paibuhon na to, hakabayaan sintuhan. Ayaw na to na paibuhon, hakabayaan sinapso na to. Iwan sin sahwat na to. Ang pakita nyo rin maluwi diha dunya. Iwan di kita nyo maluwi hadlaw akhirat. Makaagad kita nyo mga sila. Nagparuntungan dunya. Iwan nagparuntungan hadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Wa an yaja'alana hudatan muhtadin. Wa an yaja'alana minal faizin. Wa an yaj'alana minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.